салом азизон. дар синемо нақши касоне мондагор аст ки фидоӣ бошанд, ҳусни хати хоса ё худ нигоҳи амиқи фалсафӣ дошта бошанд. дар байни ҳамин шахсиятҳо мо имрӯз ҳунарманди шоистаи тоҷикистон марҳум муҳаббат саториро низ ном мебарем ва имрӯз дар ҳузури духтари эшон ҳунарманди ҷавон рухшона саторӣ аз силсила филми офаридааш як ҷаҳон аз ману то ҳарф хоҳем зад. саломи моро бипазиред, хушомадед ба барнома. салом ба шумо ва салом ба бинандагони азизи Сафина. саломат бошед. биёед саволи нахустинро ҳамин ҳозир пешниҳод намоем, чаро ки дар оғози суҳбат бароямон бисёр чизҳоро ошкор месозад. то ҳол дар олами синемо филмҳои бешумор рӯи кор омадааст. ҳамин тавр мо тамошобинон албатта шакли пурраву мукаммали ин филму саҳнаҳоро мебинему медонем, аммо аз лаҳзаҳои паси пардагии он бехабарем. ҷои аз ҳама душвор барои коргардон фикр мекунам сазовор интихоб намудани қаҳрамонҳо мебошад. таърихи интихоби шумо дар нақши модари ҷавон дар силсила филми як ҷаҳон аз ману то чӣ гуна сурат гирифт? ба фикратон аз нигоҳи модар ё ҳамчун коргардон муҳаббат саторӣ ин нақшро маҳз яъне дар шумо дидам? аввалан мо ҳамроҳи модарам ҳамин сценарияи филмро дар якҷоягӣ менавиштем, дар компютер чоп мекардам. фикр намекардам ки дар ин нақш ман нақш офарӣ мекунам, чунки аз аввал модарам дигар нақшофарро интихоб карда буд. яъне дигар ҳунармандро интихоб карда буданд. баъдан модарам ҳамчун коргардон андешаашонро тағйир доданд. пагоҳ бояд ба наворгирии филм мерафтанд. дар нақши асосияшон набуд ҳунарманд. ба хона омадан мо ҳамроҳ нишаста будем, хӯрок омода карда будем, ба гусел кардани модар тайёрӣ медидем. модарам нишаста ба фикр фурӯ рафтанд, чунки ин қадар одамо барои ба навор гирифтан омода ҳастанд, лекин дар нақши асосӣ ягон нафар нест. ҳамон тавре гуфтем, яъне ки ҷои душвор барои коргардон маҳз интихоби қаҳрамони асосӣ аст. набуд. баъдан модарбузургам ба ман нигоҳ карданду гуфтанд рухшона биё ту нақшофарӣ мекунӣ. ман гуфтам не, ман наметавонам, чунки дар курси дуюм ман таҳсил мекардам. риштаи таҳсили ман тамоман дигар аст. наворбардориву нақшофарӣ пеш карда будам, аммо аз ин олам дур шуда будам. модарам ҳамхе нигоҳ карда истоданду чизе намегӯянд. модарбузургам хай диламро ёфтанд. баъд модарам гуфтанд ки рухшона ту нақша меофарӣ. баъдан ман омода шудам, рафтем. аз ҳама зиёд нисбати ман сахтгир буданд, аз ҳама зиёд бо ман муносибат ҷиддӣ кор мекарданд. баъдан ман бисёр вақт мешуд ки мегуфтам барои чӣ ин гуна аст? акай Шуҳрат, наворбардори филм, ба ман мегуфтанд ки рухшона ту бояд бештар кор кунӣ, ту бояд зиёдтар ҳунарата нишон диҳӣ, чунки аз як ҷиҳат фарзандашон мебошӣ, аз як ҷиҳат бояд байни дигарон фарқияте дошта бошӣ, чунки зиёдтар диққат ба ту мешавад. ҳамин хеле ҳам шуд бад. афсона, дар табақча чӣ мекӯбӣ? модарам барои вай хӯрокам кашидааст. барои ту модарам шарбат бисёр рехтааст. баҳс накунед, гам назада хӯрок хӯред. короя чита? бад не. аз фарду латофат ба сафари хизматӣ меравад. ман ба ҷояш кор мекунам. пулаш намедиҳад? напурсидам. аз рӯи одоб варда медиҳӣ? расул аҳмадович одами хуб. хайр бинда набошад, бо ӯ суҳбат мекардам. медонам ки ту маро дар нимароҳ намепартоӣ, аммо ин дафъа ҳоҷат ба ёрӣ нест. рухшонаро дар ин силсила филм мо ҳамчун модари бисёр меҳрубону оқилу фидоӣ ва самимӣ дидем. воқеан аз уҳдаи иҷрои нақши худ ба хубӣ баромадаед. ташаккури зиёд. дар зиндагии шахсӣ чӣ? ба унвони пуршарафи модар будан сазовор шудед ё на? ман оиладор ҳастам, ду фарзанд дорам, ду духтарчаи зебо. ба унвони модарӣ, пуршарафи модарӣ сазовор гаштаам. бисёр ҳам шукр мегӯям. аслан эҳсоси модар будан ин беҳтарин эҳсос аст, фикр мекунам, барои он ки аз худат як нафари дигар тавлид мешавад. зиндагиро дар чашмони фарзандон мебинӣ, ояндаи худатро дар фарзанд мебинӣ. фикр мекунам ки ҳамин беҳтарин ҳадия, ин
фарзанддор будан аст ва унвони пуршарафи модариро صاحب گشته. امروز که از سلسله فیلم یک جهان از من و توی هنرمند بسیار هم شناخته مرحوم محبت ستاری حرف میزنیم، به شبهه سوژه های بسیار هم جالب و موفقانه ثبت شده آن پیش نظر می آید. خصوصا لحظه ای که شما را زنی از فرزند محروم گشته چی طرز فریب داده فرزندتون رو می‌دزدد. برای نشان دادن احساس همان لحظه یعنی آشفتگی و خواطری و اضطراب مادرانه، یعنی چند مرتبه کوششی ثبت کرده تا اینکه به طور کافی نقشتان طبیعی برآید، اگر مخفی نباشد البته. باور میکنید حاضر در نظرم همون روزها آماده ایستاده است. بسیار مشکل بود. به من میگفتن که سرودی الله رو باید بخوانی. من میگفتم من نمیتوانم، همون احساس رو ندارم. همون در یک جاش آمادگی است که الله مادرانه الله میگوید، همون نتوانستم. به من آموزنده ایستادن میگن که من همین خیلی باید کنی، نتوانستم. همین از درون تنها موسیقی برین دیدم تماشا کردم خیلی بود. همون یک حالتی بود که من از خود برآمدم، وارد شدم به دنیای نرگس و بسیار گفتم که مادرم زیاد با من کار میکردن و از آن وقت حالت‌هایی میشد که همه خیلی من گریه میکردم، نمیتونم. چون که کارگردان خیلی سرطلب بوده. به حد سرطلب گریه میکردم. من نمیتوانم. میگفتم میتوانی. برای چی نمیتوانی؟ از عهده‌اش تو باید برای زیاد همین گفتم که با من کار میکردن، میفهموندن. بعدا خیال میکنم که از عهده‌اش برآمدم. بله، روشنا میدونید همون زحمت‌های مادر بود که شما از عهده همین نقش به خوبی برآمدید. راستی من هم چون تماشابین این سلسله فیلم رو به پرگی تماشا کردم، خیلی تاثیربخش است. از جمله همون لحظه‌هایی که شما یعنی که فرزند رو گم میکنید، یعنی که اون زنی که در زندگی شما حسرت میبرد فرزند رو میدوزد، چقدر اشک میریزید. واقعا برای من راستی گپ همین لحظه ها خیلی دردناک بود. بار دیگر به یاد داری؟ شاید اگه اون چیز رو فراموش کرده باشه. پسرکی ما سیاوش. من شخص گمانبر رو در نظر دارم. من درباره‌اش هرچی میدونستم گفتم. با چنین معلومات ها دریافت کردن شخص گمانبر آسان نیست. عکس فوتورobot رو پهن کنید. راهی برآمد از شهر رو تحت نظارت گیرید. خودتون میدونید که چی باید کرد. با گپی من شما نیاز ندارید. البته ما همه این رو به نظر میگیریم. شما خانه روید. با کجا؟ به خانه اتون. چی طور به خونه؟ پسرم چی؟ ما با جستجوی کودک مشغول میشویم. سیاوشکم را یافته دهید. خواهرم، همه کاری از دستمان می آمده رو سری وقت اجرا میکنیم. تو خودت رو احتیاط کن. ناامید نشو. حال خانه رو. ما هم انسانیم، فرزند داریم. من کوشش میکنم قوی باشم. کی با گفتگوی پسری ما مشغول میشود؟ نام و نسب مفتش را فهمیدن ممکن است. جنایتی وزنین صادر شده است. ما تمام موادهای ضروری را در اینجا جمع کرده پرونده جنایی باز میکنیم. از روی ربودن آدم و آن را به شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل میسپاریم. آنها بخش مخصوص عاید به آدمربایی دارند. کسبشان همین. آنجا متخصصان صاحب تجربه کار میکنند. من باوری کامل دارم که آنها فرزندتان را مییابند. پیش از اونی که یک فیلم به نوار گرفته می شود، البته کارگردان از خود هدف میگذارد. همین طور نه؟ یعنی هدف ثبت این فیلم چی بود به فکرتان؟ یعنی مرحوم محبت ستاری از ثبت این فیلم چی مقصد داشتند و تا کجا به این هدف خود رسیده توانستند؟ در نقش نرگس من فکر میکنم که مادر خودم است. نرگس زنی آهنین، مادر من نیست. همین گونه بودم.
ҳамеша кӯшиш мекарданд, талош мекарданд дар зиндагӣ ҳадафҳои худашонро мегузоштанд ва мақсадҳошон низ мерасиданд. ман фикр мекунам ки аз зиндагии худашон ҳаст ҳамин филм. аз кадом сабаб? аз сабаби ҳамун зан ба монанди мард ҳаст, мардонавор қадам мемонад, мардонавор зиндагӣ мекунад. ҳамроҳи модар мо сценариҳоро чоп мекардем ва бисёр вақт ман фикру ақидаҳои худамро мегуфтам ва он кас мегуфтанд ки ба ман писанд омад. дар тамоми ҳамун ҳар як нақш, ҳар як эпизод фикр мекунам ки аз зиндагии шахсии худашон ҳаст. зиёд дар зиндагӣ мубориз буданд ва дар филмҳо низ ҳамин мубориз будани занро нишон медоданд. ва бисёр ман мешунидам ки модарам мегуфтанд ки дар зиндагӣ бисёр вақт мешавад ки одам номуваффақ мешавад, бояд мо бо панҷаҳои худ талош кунем ва ба ҳадафи худ бирасем. фикри шахсии ман ҳамин аст ки модари ман аз ҷиҳати режиссёрзан буданашон муваффақ шуданд ва тамошобинон низ нағз қабул мекарданд филмҳояшонро. дар ин филм албатта соддагиву хоксории як зан не, балки боз проблемаи дигари қишри ҷавони ҷомеаи кунунӣ низ нишон дода шудааст ки ин ҳам бошад аз ҳад зиёд зудбоварии онҳо мебошад. яъне воқиф аз мақсади ғаразноки он зани бегона ӯро зуд дӯст қабул мекунад ва боз вайроншавии оилаҳо. аз чӣ хотир аз оилаи аввалаш ин қаҳрамон ҷудо мешавад? сабаб гум шудани фарзанд? баъд аз гум шудани фарзанд оилааш наргизро дарк намекунад, ҳамфикр нестанд. наргиз тӯли 13 сол дар ҷустуҷӯи фарзанди худ аст. падар бошад мегӯяд ки мо зиндагӣ дорем, бояд аз пушти зиндагии худамон шавем, бас будагист. ҳамин суханҳо, ҳамин нобовариҳо сабаб мешавад ки оилаи онҳо пош мехӯрад ва наргиз чунин зан буд, боварӣ дошт. бале иродаи қавӣ дошт ва боварӣ дошт ки рӯзе аз рӯзҳо фарзандашро пайдо мекунад, бо ҷигарбанди худ вомехӯрад ва ӯро ба оғӯш мегирад. кини боз як бори дигар нақл кунед. ман ба шумо 100 бор гуфтам. коғазҳоро бо диққат хонед. шумо ба гапҳои ман тамоман эътибор намедиҳед. ман шуморо бо диққат гӯш мекунам. давом диҳед. чиро давом диҳам? ҳамаашро фаҳмонда додам. шумо чӣ маро таҳқир карданиед? асабонӣ нашавед хоҳари азиз. ором шавед. кори мо чунин аст. ман ба шумо кӣ буданамро гуфтам. ман сардори шӯъба майёр равшан обидов. майёр равшан обидов буданатонро медонам, вале намефаҳмам. чизаш нофаҳмо? бачаи маро дуздидаанд, мефаҳмед? писари маро дуздидаанд. валед бахайр гиред. магар ман чизи хандаоваре гуфтам? хуб мешуд шумо ба кофтикови писари ман машғул мешудед. аллакай 3 рӯз гузашт. биёед атрофи як лаҳзаи дигари филм ҳарф занем. чаро барои дарёфти фарзанд, яъне сиёвуш, солиёни зиёд тӯл мекашад? барои чӣ милиса ва дигар шахсони масъул ба наргиз бовар намекунанд? чаро маз сюжаи филм яъне ҳамин гуна сурат гирифт? ба фикратон барои ҷалб намудани диққати тамошогар ё ин ҳақиқати талхи зиндагист? ин ҳақиқати зиндагист ва барои ҷалб кардани тамошобинон ва дигару дигар нест. аз рӯи фикри ман
тамоми аксҳои ҳамон занзеварро дар кӯчаҳои шаҳр мегузоранд, яъне насб мекунанд, вале аз сабабе ки зевар сиёвушро гирифта ба кӯҳистони Бадахшон мебарад, аз ҳамин сабаб фарзандашонро пайдо намекунанд. ва ман фикр мекунам ки ин барои диққати тамошобинонро ҷалб карда набуд ин сюжа ва ин мазмуни филм. ин аз ҳақиқати зиндагӣ гирифта шудааст. аз таҳияи ин филм ё худ аз нақшофарии қаҳрамони ҳамин филм чӣ таҷриба гирифтед? медонед, нақшофарӣ дар ин филм барои ман як мактаби бузург буд. ман модари худро аз дигар ҷиҳат шинохтам. меҳнатҳои модари худамро зиёдтар дидам. фикр мекардам ки филмофарӣ на он қадар кори мушкил аст, вале ҳар як эпизод, ҳар як лаҳзаи филм пушти он чандин нафарҳо кор мекунанд, чандин нафарҳо заҳмат мекашанд ва меҳнатҳои модари худамро дидам ва зиёдтар ба қадри меҳнатҳои модарам расидам ва як медонед таҷрибаи калон буд барои ман. кори эҷодӣ яъне хеле мушкил аст, чунки ту бояд нақши модарро офарӣ, нақши духтурро бояд офарӣ, нақши ронанда, ҳар образро бояд ту офарида тавонӣ, бояд аз тамоми ҳар як соҳаҳо бояд ту бохабар бошӣ. ҳамин ба фикри ман ки барои ҳунарманд будан бояд тамоми ҳамон нозукиҳоро бояд донӣ, бояд бохабар бошӣ. хаёл мекунам ки ҳунарманд будан хеле мушкил аст. шаҳр ин қадар тағйир ёфтааст. аз ҳамон вақто имрӯз боре ҳам ба ин ҷо наомада будам. ба ман гуфтанд ки ту зуд ба хориҷа ба сафар меравӣ. ту солҳои дароз дар куҷо пинҳон шудӣ? ман аз дарс гурехтам. дар куҷоҳое ки набудам. вақте ки сиёвуш бемор шуд, аз як шаҳр ба шаҳри дигар мерафтам, то ки кори даромаднок пайдо кунам. ҳама вақт эҳсос мекардам ки сиёвуш зинда аст. ба ёд ор, як рӯз ту сиёвушакро гирифта ба гулгашт омада будӣ. аз мо садақа пурсидани як мӯйсафеди гадо ҳам аз ёдат рафтааст? вай мӯйсафед аввал маро ба занӣ интихоб кард, баъд туро. таъкид кард ки барои саробонии ҳардуи мо пулаш мерасад. дар ёдат нест? Не, ҳеҷ чиз дар ёдам нест. ин солҳо мо ту дар ду олами дигар умр ба сар бурдаем. бо ҳамин сабаб ёддоштҳоямон гуногунанд. новбаста аз он ки ихтисосатон дигар аст, албатта ин нақшро хеле моҳирона бозидед. ин ҷонкӯбиҳои зиёди модар бошад ё истеъдоди азалие ки маҳз аз модар ба шумо гузоштааст ва агар боз таклифи нақшофарӣ шавад, аз ҷониби дигар коргардонон қабул мекунед ва агар кор карда бошед фазои он ҷо ба муҳити корие ки маҳз модаратон ороста будан монандӣ дошт? пеш аз оне ки ман дар филми як ҷаҳон аз ману ту нақшофарӣ карда будам, дар филми 40 рӯзи хомӯшӣ низ нақши асосиро бозида будам. намояндаҳои ин филм аз хориҷи кишвар буданд. ба кишвари зебои мо Тоҷикистон омаданд ва мехостанд ки аз манзараҳои зебои мо
филме ба навор бигиранд ва модари ман ки худ режиссёр буданд ба хонаи мо меҳмон шуданд. Баъдан мо дар дастархон оростем, нишастам, меҳмондорӣ кардем ва режиссёри филм Саодат Исмоилова ба ман нигоҳ карданду гуфтанд ба модарам: мо мехоҳем фарзанди шуморо дар нақши асосии филмамон ба навор гирем. Баъдан модарам розӣ шуданд. Ман бо коллективи хориҷиён ҳамкорӣ кардам. Муҳити кории модарам ба ман зиёдтар писанд омад, чунки дар ин ҷо ман нақши модарро бозидам ва аз эҳсосҳои модар будан огоҳ шудам. дар он филм яъне нақши шумо чӣ гуна буд? Яъне кадом образро меофаридед? образи духтаре ки ҳамеша хомӯш буд. пеш аз оне ки нақши модари ҷавонро дар силсила филми Якҷаҳон аз ману ту бозидед, яъне аллакай шумо таҷриба доштед? таҷриба бале доштам, вале ман дар ягон ҷо сохтакорӣ накардам. ҳар он чӣ ки эҳсос мекардам ҳамон мебаромад. ҳар он чизеро худам медидам ҳамонро нишон медодам. бале سیاوش شناس شو خالت نرگیز. سلام خاله نرگیز. سلام بچم. بچه کلان شده ای؟ از دیدارت شدم. شما مرا از این پیش دیده بودید؟ آن وقتها تو از 3 ماهگی قدری گذشته بودی. ولی زیباترین بچه دنیا بودی. медонед, фикри ман ҳамин аст. сахтгириҳои модар низ буд ва хун низ мекашад. бале ҳамин гуна аст. фикр мекунам ки модари ман муваффақ шуд, вале аз нигоҳи худ ҳозир ки ман тамошо мекунам филмро, ман бузургтар шудам. эҳсоси модариро эҳсос кардам. модар буданро эҳсос кардам. фикр мекунам агар дар ин сину сол ман нақшофарӣ мекардам, шояд ки дигаргуна мебуд. дар идомаи филм боз як лаҳзаи хотирмон аст, вақте ки ба фарзанд яъне Сиёвуш гурда дар кор мешавад. зане ки дар асл модараш нест ва замоне ӯро аз ғаразу бадбинӣ рабуда буд, дар асл маълум мешавад ки ӯ ҳеҷ гоҳ мисли модари аслиаш буда наметавонад, яъне барои фарзанд ҷони худро ато карда наметавонад. пас аз он ки ҳамаи ҳақиқат ошкор мешавад, фарзанд яъне бо кӣ мемонад? ҳисси яъне ки фарзанди ҷигарбанд нисбати модари аслиаш чӣ гуна сурат мегирад? ман фикр мекунам ки аз ҷиҳати ҳиссу бахилӣ фарзандро надуздидааст. зевар худ ҳомиладор буд
و فرزند خودش را با سبب‌های گوناگون از دست می‌دهد. مجبوراً زیور را به دکتر میبرند و اسقاط حمل میکنند. بله. و زیور از مهر و محبت زیاد به طفل خودش نفهمیده فرزند نرگس رو گرفته از شهر بیرون می شود. او نیز حق داشت به چون این کار دست زنه. با چون این کار دست دادن حق نداشت. با منامین مادر بودن حق داشت و زیاد میخواست که احساس مادر بودن رو حس کند. با او اجازت ندادند. این چی؟ این شده از تو است. آن را دیگر هرگز گم نکن بچم. این رو بینو چه؟ با تو چی شده چه؟ هیچ گپ نه بچم. تو را از حد زیاد پزمان شدم. همین. غم نخور آچه جان. نبین ما باز یک جایه ایم. خاله نرگس هم با ما است. خاله جان چرا شما از این پیش نآمده؟ نمیتوانستم. مادرم هم درباره شما چیزی نمیگفت. برای چی؟ و قریبی همش را خودت میفهمی بچم. از مادر خودش دور می شود. زیور از زندگی که داشت دور می شود. تمام زندگیش را هستیش را در سیاوشک می بیند. زیور نیز گردهش را می دهد ولی موافق نمی آید. اگر که دیده باشد شما و تمام زندگیش تمام هستیش سیاوش می شود و نکم از نرگس فرزندش را دوست می دارد زیور. مادر من همه خیلی نشان دادگی هستند که یک فرزند را دو مادر خیلی دوست می دارد. وقتی که نرگس به نزد سیاوش می بیاید او را نرگس را به حیث خاله اش معرفی می کند زیور. نرگس و زیور با هم زبان یک می کنند و می گویند که باید ما به سلامتی سیاوش ضرر نرسانیم. خوب می شود که ما باید نگوییم که من مادر اصلیش هستم و تو او را بزرگ کرده ای. سیاوش تا آخری فیلم نمیفهمد که نرگس مادرش است. آنها یک جایه زندگی میکنند بعدا لیک به حیث خاله. انتهای فیلم یعنی همین گونه انجام می‌یابد. بله. و سیاوش همین طرز یعنی پیخست حمله میکند که مادر اصلیش نرگس است. همین طرز. بله بله. من کوشش کردم که از عهده نقش برایم ولی قضاوت کننده تماشابین می باشد و ما هیئتی گروهی کاری یک جهان از من و تو خیلی زحمت ها کشیدیم که بدلی بیننده جای شویم. سپاس میگویم رخشانه برای اشتراک در برنامه امروزه، برای یک صحبت خوب، برای یک صحبت جالب و ما نیز به شما در فعالیت جدیدتان برای را تمنا میکنیم. تشکر زیاد برای دعوت، تشکر زیاد برای آنه که مهنت های مادر من را شما قدر میکنید و تا حال مادر من در دل و دیده های تماشابینانش هست. هر یک فیلم آفریدهشان هست و خواهد ماند. عرض سپاس برای قدردانی. سربلند باشید. اگر رساله بزرگان در ساختن و آفریدن یک چیزی نمونیک باشد، پس احترام ما نسبت آنان در گرامی داشتن و یاد کردن کار ایشان می باشد. از این خاطر ما نیز این ساعت با رخشانه ستاره به دفتر خاطرات هنرمند شایسته کشور کارگردان نکویاد محبت ستاره دست زدیم و سلسله فیلم بسیار هم پر مضمون و تماشابابش یک جهان از من و تا و همزمان از هنر
پیشه‌ها به شما معلومات دادیم. در انتهای برنامه باز یک نواری رو از سلسله فیلم یک جهان از من و تو پیشنهادتان میکنیم. با همین خیر میگوییم عزیزان، تن صحت و خانه آباد باشید. خوب شد که شما آمده. راست؟ همه وقت کوشش میکنم که راست گویم. بعضا همین طور می شود که به جای گپی راست دروغ میگویم. برای مثال وقتی مادرم از من میپرسد که گرده هایم درد میکند یا نه، خودم رو چه خیلی حس میکنم. گرچند حالم بد باشد هم برای غمگین نشدن مادرم میگویم که من خودم رو خوب حس میکنم، زیرا نمیخواهم که مادرم عذاب کشد. این خیلی دروغ را بخشیدن ممکن است؟ ها، ممکن. به هر حال دروغ گفتن ممکن نیست، لیکن شخصی که دوستش می‌داری باید احتیاط نمایی. فکر شما چی؟ تو رو سخت دوست می‌داری؟ مادرم را؟ چرا میخندی؟ سوالی خنده آور داده. میبخشید، شما درباره ما کم میدونید. افسوس که از زندگی شما آگاه نیستم. راست که چیزی نمیدونم. اگر مادرم در پهلویم نمی بود من زنده نمی موندم. من با همین در تولد شدم. نادرست. تو سالم به دنیا آمده بودی. مادرم به شما گفت. او نخواسته است که شما غمگین شوید. لیکن در ورقه طبی من تشخیص بیماری مادرزادی قید کرده شده است. من تو رو از لحظه تولد شدنت میدونم.